Office Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Jela hapo ke jingalam ki Incident Commander Dor Barshnong Sengkenthe but Sing Samla Wat Habru, Assistant Commissioner of Food Safety, Vendors of Motpran, assisted by the Shillong Municipal Board and Fire and Emergency Services, kila pelong ye ke jingpen ko ye ke Motpran haka arpusan terik penai nailur arjar arpwe. Katai ke jing penlong ya katai ke jing penkuat ke long banwan ra ke jing kuat jing suba ha ke linti singkin jang kamot pran hi barok kawe bat ha katai ke jing penkuat la shim benta lang ru de kinong shong dukan madan bat ki ba shong dukan hamot pran.